تعالى بقى عشان ايه ن... امم ن... نباشر التحقيق. ايوه يا فندم. طب اللي اجي انت ولا ابعت محامي؟ من السعوديه يا استاذ وائل؟ نعم يا فندم. ليه جبت الكرسي بتاعك من السعوديه؟ يعني ايه اللي جبت الكرسي بتاع من السعوديه؟ سؤال شغل الجمهور. هو كرسي واحد مش كرسي واحد. انا عندي من الكرسي ده اللي هو الاخضر ده اتنين ايوه. كبار جايبه. جبت طيب. واحد وسبت واحد هناك والمكتب سايبه. ماشي. والكرسي اللي هو التاني اللي هو التاني ده ستة. اهو عرفت جبت يا سطح. اتنين. عنده كرسيين يا سطح، مش كرسي واحد، جبت اهدي بقى. اتنين وسبت ايوه. أربعة. وعندي طقم جلد، والله العظيم الطقم الجلد ده جايبه ب 14,000 ريال. ما طقم شاء الله. جلد هناك. ف يعني مش عارف انا السؤال ده يعني ايه اللي جبت منه. طب السطح. خليني اكمل لك لا الحكايه. كمل، ابقى معاك سمع عشان لا خلاص. خلاص اهو، دقيقه واحده، ثانيه واحده. النيابه العامه. قلت لهم طب اجي ولا ابعت محامي؟ قالوا لو هتبعت محامي مع التوكيل. ايوه.